Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Dobrodošli u emisiju Rijeka zdravlja. Večeras je tema digestivna kirurgija. U našem studiju pozdravljam profesora primariusa, doktora znanosti Marka Zelića, pročelnika Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC Rijeka, specijalista kirurgije, predsjednika Hrvatskog društva za digestivnu kirurgiju i člana Američkog kirurškog društva. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. I docenta doktora znanosti Đurdana Bačića, specijalista kirurga Zavoda za digestivnu kirurgiju KBC Rijeka, velikog stručnjaka s dugogodišnjom karijerom i uspjesima posebno kod karcinoma debelog crijeva. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, vama i gledateljima. Najprije da kažemo našim gledateljima, naime, kao što znate, poštovani gledatelji, situacija je dosta ozbiljna. Mi se nalazimo sad u studiju koji ima 100 kvadratnih metara, ali bez obzira na to mislim da trebamo čuvati zdravlje naših liječnika kako bi nam oni zlu ne trebalo mogli pomoći. Tako da na njihovu želju oni će danas u emisiji nositi maske. Je li tako, dr. Zelić? Je, danas smo postavili još jedan neslavni rekord u broju zaraženih sa covidom i mislim da se svi moramo početi, odnosno odgovorno ponašati da bi ovo sve skupa što prije završilo. Nadamo se da će to sada sa ovim vakcinama koji se najavljuju proći. Do tada prvenstveno mi zdravstveni radnici moramo biti izrazito odgovorni i kako bi mogli u stvari raditi na onu našu osnovnu, tako kažem, profesionalnu funkciju, a to je brinuti se za zdravlje svih drugih građana. Kakva je trenutna situacija? Je li se smanjio program ili je sve po starome? Pa, operativni program naš se nešto smanjio. Nažalost, zbog velikog broja zaraženih bolesnika smo morali reducirati sve operacije koje nisu hitne. Onkološki pacijenti i svi bolesnici kod kojih bi odgađanje bilo kakvog liječenja moglo pogoršati njihovo stanje, oni se normalno liječe. Naravno, ova situacija sa covidom značajno nam otežava situaciju, ali eto, pokušavamo se s time nositi. Za sada u našem KBC-u ja mislim da se nosimo izrazito dobro. Što to konkretno znači? Dakle, ukoliko vam dođe pacijent u nekoj akutnoj fazi, a vi ne znate je li on negativan ili pozitivan, kako ide procedura? Pa prije svega uzdamo se u iskrenost bolesnika. Nažalost, dogodilo se nekoliko navrata da bolesnici, odnosno ljudi koji dolaze, taje nekakve svoje kontakte, pa čak i do toga da su u nekakvim sumnjivim kontaktima bili ili da im je preporučena mjera samoizolacije. Znači, to su izrazito opasne situacije jer jedan takav bolesnik koji ne kaže da je bio u kontaktu s zaraženim može izbaciti nas desetke iz stroja, a što to znači za zdravstveni sustav? To bi značilo onda zatvaranje još više odjela i u biti smanjenje još više operacijskog programa. Sve bolesnike koji dolaze kao hitni slučajevi, dakle elektivni, odnosno oni koji su redovito planirani, oni prije dolaska u bolnicu moraju napraviti test na COVID i oni dolaze sa negativnim nalazom u bolnicu. Svi oni koji su hitni, dakle, na njih na neki način do dospijeća nalaza, dakle uzimamo im po dolasku na naš odjel, uzimamo im bris i smještamo ih u jednu izolacijsku jedinicu koju smo napravili na našem zavodu i do dolaska nalaza, uvijek negativnog nalaza, tretiramo ih i postupamo prema njima kao da su pozitivni. To znači dodatna ona zaštitna oprema koja bi se koristila kod zaraženih, dakle koristi se i kod svih tih bolesnika koji nisu još dijagnosticirani. Na taj način smo do sada uspjeli napraviti da se, evo srećom, niko još od djelatnika našeg zavoda nije zarazio od bolesnika. To jesu možda malo i veće mjere predostrožnosti, ali mislimo da jedino na takav način možemo zaštititi i te bolesnike i sve nas koji radimo na zavodu. Ali docente Bačić, imali ste operacije zaraženih pacijenata? Imali smo operacije COVID pozitivnih pacijenata za koje smo znali da su pozitivni. Imali smo operacije za koje smo naknadno saznali da su pozitivni. Međutim, kako smo rekli u početku, dakle svaki pacijent koji nema
test, dakle, koji dolazi kao hitnoća u bolnicu, se stavlja u izdvojenu jedinicu i mi se prema njemu, dakle, ponašamo kao da je COVID pozitivan, a naknadno se ispostavi da je negativan u većini slučajeva, a oni koji su pozitivni, dakle, s njima postupamo poslije na jedan drugačiji način u smislu da ostaju u toj izdvojenoj jedinici ili iz te izdvojene jedinice odlaze doma kad nam infektolog kaže da može ići doma, ili ga smještamo u jedinicu, u COVID jedinicu, jednu od COVID jedinica. Za one bolesnike za koje znamo da su COVID pozitivni, tu je zaštita maksimalna, radimo i jedne i druge, dakle i ove za koje ne znamo, u izdvojenoj operacionoj dvorani, tako da ne bi kontaminirali i ostale dvorane. Mi smo zaštićeni sa svom opremom s kojima moramo biti zaštićeni, možda je malo tehnički teže raditi, ali jedna zaštita je nužna, dakle moramo zaštititi i one sljedeće pacijente. Do sada prijenos na nas nije bio. Dakle, imali smo nekoliko, ne jednoga, nego nekoliko pacijenata COVID pozitivnih. Dakle, u onim odjelima ste kao i ljudi u respiracijskom centru? Tako je. Tako je. Koliko vam to otežava kirurški postupak? Otežava, moram priznati da nešto malo otežava, međutim, treba se toga držati. I to svi članovi tima, dakle, kirurškog i anesteziolozi? Da, svi koji su blizu pacijenta, dakle, svi koji su u operacionoj dvorani. Možete se možda sjetiti kakve su operacije bile u pitanju? Mogu, ali ne bi sad pričao o specifičnostima. Bilo je 3 veća zahvata, ajmo tako reći, 3 veće hitnoće i jedna upala slijepog crijeva. I sad činjenica je da kako stvari stoje, izgleda da idemo prema nekakvom drugom lockdownu. Sad, je li se on to tako će se zvati ili neće, to ćemo još vidjeti. Ali mene ono što zanima je kakve posljedice ostavio prvi lockdown na pacijente, na zdravlje ljudi. Onih prvih mjeseci i pol dana koji smo bili zatvoreni, dosta se, dakle, operacijski zahvat, odnosno i svih dijagnostičkih pretraga se odgodilo i tako da smo u jednom trenutku značajno manje i operirali, recimo kad govorimo o onkološkim pacijentima, u jednom trenutku se značajno smanjio broj. Povratkom, znači, u relativno normalno stanje koje smo imali kroz ljeto, dijagnostika se ponovno vratila na staro i onda smo, svi ti bolesnici su u biti izdijagnosticirani i tako da kad gledamo ovako nekakvu godišnju razinu broja operacija, napravili smo čak i više operacija nego prošle godine. Međutim, ono što smo vidjeli to je da s obzirom na odgađanje nekih operacija, neki bolesnici su dolazili ili kao hitni slučajevi ili u nešto kasnijem stadiju. Dakle, jednostavno njihova bolest je tih nekoliko mjeseci odmaka je uzelo svoga maha. Zbog raznih razloga ljudi otkazuju operacije, a najčešće to kada nas nazovu kažu da se jednostavno boje. I zato mislim da treba apelirati da stvarno se ljudi pridržavaju svih ovih mjera koje su propisane jer jedino tako možemo u stvari se vratiti što prije u normalu i jedino tako možemo našim bolesnicima, jer sve ostale bolesti su i dalje tu, one nisu nestale. Dakle, možemo pomoći da sve te bolesnike izliječimo. Što se duže ovo bude potrajalo, to će više bolesnika biti odgođeno i nažalost jednostavno će izgubiti ono dragocjeno vrijeme za izlječenje. Osim toga što je naravno bilo evidentno da ljudi su prestali odlaziti na preglede, možda na neki način preopterećen je i sustav obiteljskih liječnika. I tu isto malo šteka. Dakle, nema toliko pacijenata koji se šalju na preglede zbog nekih simptoma koji bi mogli ukazivati na neke teže bolesti. Pa ne bi se govorio sad o različitim drugim sustavima. To u svakom slučaju će, kada ovo sve završi, trebati napraviti vjerovatno i analizu gdje se još nešto moglo. Mislim da sada svi daju maksimalno od sebe da pomognemo bolesnicima
da se što lakše nose sa svojom bolesti u ova teška vremena. Ono što također je specifično za vašu digestivnu kirurgiju je da je i prije korone nastoja se smanjiti broj dana ostanka u bolnici. To se sada još smanjilo ili je zapravo to trend koji je od prije počeo? Dakle, dužina ostanka u bolnici poslije operacije, dakle, ovisi o mnogo faktora. Ranije se možda na jedan drugačiji način liječilo postoperativno. Danas je to sve puno brže, puno žurbanije. Dakle, rana prehrana, rano dizanje pacijenta, rano skidanje drenaže i tako dalje, doveli do toga da su i otpusti puno brži nego ranije. Ranije se nakon operacije, izmišljam sada, karcinoma debelog crijeva, da sad ne kažem neku drugu dijagnozu, ležalo u bolnici po 2-3 tjedna. Govorim prije 10-20 godina, pa se to smanjivalo. A sada je trend, ali ne zbog korone, dakle trend je da se nakon takvih operacija, nakon 4. 5. dana već može ići doma. Moglo bi se čak i ranije, međutim u našem sustavu je teško donositi nagle promjene. Ljudi ne shvaćaju, pacijenti misle koji puta da ih se želimo riješiti, međutim to je stvarno trend i rani otpust iz bolnice je normalna stvar. Recimo, puno zahvata sada ulaze u jednodnevnu kirurgiju. Dakle, prije 30-40 godina prije laparoskopije bilo nezamislivo da će nakon operacije žući isti dan ići pacijent doma ili sljedeći dan. A to je sad normalno, da sljedeći dan, ako nije jednodnevna kirurgija, ide doma. Mislim, pardon, samo htio bi se još nadovezati. Dakle, taj cjelokupni program u biti ubrzanog oporavka se zove u biti tako, dakle, taj ERAS protokol, odnosno protokol ubrzanog postoperativnog oporavka. On je danas važniji nego ikad. Mi smo jedini od zavoda u cijeloj Hrvatskoj, znači jedna bolnica koja se držimo toga i gdje smo stvarno, komparirajući sa drugima, značajno smanjili broj dana ležanja u bolnici, a danas se smatra da će taj ERAS protokol, odnosno taj protokol ubrzanog oporavka nakon operacijskih zahvata biti ključan za vrijeme nakon korone. Šta to znači? To znači da će, dakle, pretpostavlja se da će trebati po nekakvim radovima koji su sada objavljeni, otprilike 1,5 do 2 dana da se svi ovi zaostaci, govorim o svjetskom nivou. Dakle, jedan podatak koji sam nedavno pročitao je da je 48 milijuna do sada operativnih zahvata u svijetu, za onih koji se zna, odgođeno. Dakle, to su ogromne broj bolesnika koji je odgođeno i da će trebati otprilike negdje između 1,5 i 2 dana da se sve stigne na neki način, neću reći izoperirati, dakle da se sve stigne ono što je odgođeno napraviti. Bolnice će morati tu naći i vrijeme, bolnice će morati naći i i krevete i bolnice će tu morati normalno naći i novac za sve to skupa. Taj protokol ubrzanog oporavka omogućuje da pacijent odnosno kraće leži, dakle on štedi zdravstvenom sustavu sredstva i smatra se, kažem, da je to nešto što će u ovom post-covid vremenu jedino moći u biti omogućiti da što prije sve one zaostatke riješimo. Jer na takav način ćemo naći i prostor za bolesnike, dakle da ga ih smjestimo u krevet, da tako kažem, da će se naći dodatna sredstva jer je to jeftinije i skraćuje se vrijeme boravka u bolnici, znači naći ćemo i vrijeme da te pacijente koje smo odgodili možemo izliječiti. No, bez obzira na to što vi njih otpustite dosta rano, i dalje vaša skrb o njima se nastavlja kroz ambulantne preglede? Naravno. Skrb se nastavlja i mi te pacijente, ako se radi o pacijentima sa malignomima, sa zloćudnim bolestima, pratimo praktički do izlječenja. Evo, koliko recimo godišnje imate operativnih zahvata, recimo nemojmo reći u ovom 2020. u 2019. godini? Pa negdje smo otprilike između 3, znači na našem zavodu, govorimo o Zavodu za digestivnu kirurgiju, između 3200 i 3500 operacija što se tiče digestivne patologije. Dakle, to je skoro 10 na dan. To je
tu su i uračunate i hitnoće koje se operiraju, dakle, tako da i jednodnevna kirurgija, govorim o svim operativnim zahvatima. I koji sve operativni zahvati spadaju pod digestivnu kirurgiju? Pa, sve što se tiče probavnog sustava, dakle, od jednjaka praktički do analnog kanala, dakle, operacije jetre, gušterače, debelog crijeva, žuči. Dakle, najčešće su operacije dakle, odnosno kila i operacije žučnog mjehura, odnosno holeciste. A kada govorimo o karcinomima, koji su najčešći? Najčešći je karcinom debelog crijeva. Znači, po incidenciji Primorsko-goranska županija spada u vrh. Mi pokrivamo, dakle, naša ustanova, pacijente iz 3 županije nam dolaze, tako da imamo jedan vrlo veliki broj bolesnika koje godišnje operiramo. Tu ste vi najčešće, da tako kažem, involvirani, najčešće vi obavljate operativne zahvate, naravno u suradnju sa drugim kolegama. Što možete reći, kako se kreću brojke, godine smanjuju se, su karcinomi kasnije, otkrivaju se ili kakva je situacija, kakav je trend? Jel idemo na bolje ili na gore? Što se tiče operativne tehnike, što se tiče onoga što možemo ponuditi pacijentu, ide na bolje. Međutim, ja ne vidim nekakav veliki pomak u tome da mi imamo pacijente koje smo puno više pacijenata sa ranim stadijem karcinoma nego što smo imali prije 10 godina. Bez obzira na trud našeg zdravstvenog sustava da se radi screening, odnosno probit pacijenata, tu baš ne vidim nekakav veliki pomak. Što se tiče broja pacijenata, stalni porast. Nažalost, stalni porast. Nismo još očito dostigli plato. Prije 20-30 godina se mislilo da će plato oboljelih biti otprilike 80, da će to biti maksimum i nakon toga neće više raditi, da će biti 80 na 100 000. Međutim, naša županija, ako gledamo karcinome debelog crijeva, završnog debelog crijeva koji je kao izdvojena cijelina, međutim, ajde recimo da i nije, i analnog kanala, mi smo preko 100, već odavno, preko 100 na 100 000. Dakle, ova regija je specifična. Ne znamo zašto. Specifična sa tim bolestima debelog crijeva. Ja još nisam primijetio jednu stagnaciju. Nadam se da ćemo dostići plato i da će pomalo ti tumori početi padati. Međutim, nažalost, kod tumora je jedna čudna priča. Jedni počnu padati, drugi počnu rasti. I to isto ne znamo zašto. Recimo u Japan, koji je imao veliki broj karcinoma želuca, je u jednom trenutku primijetio porast karcinoma debelog crijeva, u istom trenutku je pao broj karcinoma želuca. Tako da s tim malignim bolestima je puno toga nejasno kao i s covidom na koncu konca. Ali uspijevamo sve riješiti. Mislim da imamo dobru uspješnost preživljenja, ne mislim nego siguran sam. Bilo bi možda bolje da uspijemo pacijente dobiti u ranoj fazi, da uspijemo sve, nikad nećemo uspjeti sve, ali da nam recimo jedno 5-godišnje preživljenje dostigne otprilike jedan nivo od 60%. To je znači izlječenje što bi bilo jako dobro. Prije 20 godina, prije 30 godina, ajde recimo tako, je preživljenje bilo 38%, 40%, sad smo već preko 50%. Trudimo se da dođemo na 60%, a nadam se da ćemo jednog dana doći na 90%. Da. Profesore, nažalost, ovo što je spomenuo i docent Bačić, ovaj screening nije polučio baš dobre rezultate, iako je to nacionalni program i zapravo su ljudi kući dobivali test na koji su mogli provjeriti imaju li neke znakove krvarenja. Da, o nacionalnom programu mogli bi napraviti nekoliko emisija. Zašto kod nas taj nacionalni program nije uspio? Odaziv ljudi na nacionalni program u prosjeku je negdje između 17 i 20%. Znači, to je praktički vrlo malo. Ok, nešto vjerovatno i ljudi naprave sami kolonoskopije koji su nevezani za taj nacionalni program, ali još uvijek je to daleko od recimo jedne Slovenije koja ima preko 60% ili nekakvih skandinavskih zemalja koji imaju te postotke više. Takvi bolesnici, dakle, ne može se dovoljno naglasiti. Što se tumor otkrije u ranijoj fazi, izlječenje je više vjerovatno, odnosno značajno bolje. I to je ono što bi se rekli 1/1. Ako tumor se nažalost otkrije u kasnoj fazi, prvo naše operativne mogućnosti, dakle da se odstrani tumor onda postaju manje i svi kasni dalje postupci su značajno lošiji. Da se tumor otkrije u ranoj fazi, dakle svi mi moramo biti odgovorni
da se odazovemo na te preglede. Zašto? Zato što tumori, kažem, u ranoj fazi značajno i manje koštaju ovo društvo. Znači, nekada se može tumor izliječiti doslovno na dijagnostici. Koliko se pronađe mali polip na kolonoskopiji, odstrani se i tu je sva priča završena. Što je tumor se nađe u kasnijoj fazi, operativni zahvat je teži, kompliciraniji. Komplikacije takvih zahvata su puno veće i onda kada se sve to uspije nekako za taj dio završiti, onda i samo kasnije onkološko liječenje zahtijevaju se, dakle, takvi bolesnici trebaju skuplje onkološke lijekove. U ranim fazama bolesti ili u najranijim fazama bolesti ne treba čak niti onkološka terapija. Ideal je naravno naći pacijenta u toj fazi ili da ih mi operiramo u što ranijoj fazi. I zato kažem, ne možemo dovoljno naglasiti koliko je potrebno da ljudi vode brigu o svom zdravlju. Kad mi se bavimo s debelim crijevom pa ćemo reći da se ljudi odazovu na te preventivne preglede, odnosno na preglede za probir. U Hrvatskoj dobro funkcionira screening recimo za dojku i to su, naravno, postoji jedna razlika, vjerovatno, odnosno ne vjerojatno, nego sigurno zašto se žene više odazivaju na probir za karcinome dojke, ali opet kažem, to je pitanje sada za puno širu raspravu. Kada je prvi trenutak napraviti kolonoskopiju? Pa sad životna dob se pomiče prema mlađoj, ali ja mislim, odnosno nastanka karcinoma, ne? Jer karcinom je, pričalo se, to je bolest srednje i starije životne dobi. Ide i prema mlađoj, ali ja mislim da bi negdje oko 50. godine trebalo napraviti probir. Da li kolonoskopiju? Pa da. Koji su neki simptomi koji ukazuju da problem postoji? Nažalost, takvi tumori nemaju simptomatologiju. Kad se pojave simptomi, onda je tumor već velik. Ne kažem da je uznapredovao, ali je velik. Neki pacijenti znaju imati jednu relativnu sreću, jer tumori smješteni na desnoj strani debelog crijeva znaju krvari, to kultno. Dakle, minimalno krvarenje, ali krvare mjesecima, godinama, pa dođu sa tako jakom anemijom i nađe se taj tumor koji krvari i koji puta zna biti u jednoj dobroj fazi. Dakle, ali karcinomi koji su smješteni s lijeve strane debelog crijeva, koji su puno češći u zapadnoj civilizaciji nego one u desnoj, oni znaju ne raditi nikakvih problema. Dakle, biti bez krvarenja, bez sluzi, bez ičega, svako malo nekako kruljenje, ali kad se osjete ta kruljenja, pa bolovi, pa to je već onda znak da je taj tumor nešto malo veći. Pa kad počnu opstipacije, promjene u stolicama, proljev, opstipacija, odnosno zatvor, proljev, pa se pojavljuje nekakve nadutosti, nekakva čudna, jaka kruljenja, to je znak da je tumor već dosta velik, a onda može biti i uznapredovao. To ne znači da je uznapredovao, ali može biti već uznapredovao. Dakle, te smetnje se javljaju kad je tumor već, recimo, u jednoj kasnijoj fazi. Dakle, od zdrave sluznice do tumora koji će davati takve simptome treba 7, 8, 9 godina. To nisu brzo rastući tumori. Tako da taj probir bi ipak bila najbolja metoda da se nađe polip, dakle nakon 50 godina ako se napravi kolonoskopija, polip koji možda bi dobro čudan, ako se ostrani kolonoskopom, on se neće razviti u karcinom jer ga više neće biti. Je li to još uvijek bolest uglavnom muškaraca? Ne. Karcinom debelog crijeva jednako zahvaća i muške i žene, dakle 1:1 je odnos, 1:1, a karcinom završnog debelog crijeva nešto malo više muškarce, dakle 1,5 muškarac na jednu ženu. Dakle, na 3 muškarca, dobro, shvatili ste me. Dobro. Ono također što me zanima je naravno zašto, mislim da ima li vas dovoljno, naime to se nekako nameće sada pitanje, jer činjenica da vas u operacijskoj sali vi činite jedan tim, tako ljudi, tu su anesteziolozi, prije toga gastroenterolozi, posle onkolozi, radiolozi. Kako funkcionirate? Je li se sad u koroni tu nešto promijenilo? Sad morate drugčije funkcionirati? Ne, operacije se uvijek izvode isto. Dakle, operacija uvijek mora raditi tim koji ima dovoljan broj ljudi, znači anesteziolog,
anestezijski tehničar, kirurški tim, instrumentar. Dakle, tu se ne može improvizirati. Imamo sreću da imamo dovoljno ljudi što se tiče osoblja. Naravno da uvijek bi bilo bolje imati, pogotovo više recimo medicinskih sestara. Tu je na nacionalnoj razini tu je problem jednog nedostatka, ali za sada funkcioniramo ono što se izrazito dobro i tu ne vidim što se tiče našeg zavoda nekakvog problema. Oboje predajete studentima. Ima li interesa studenata za vašom djelatnošću? Bojim se da je u posljednjih nekoliko godina interes sve manji za kirurgiju, a vidi se i po natječajima. Dakle, kad primamo nove kolege na specijalizaciju, nekada je bilo za možda jedno mjesto na kirurgiji 20-30 zainteresiranih, a sada možda 2-3. Čak imam jedan podatak da se u nekim ustanovama, a ne u Rijeci, na neke natječaje nije niko ni javio. Dakle, interes je sve manji, posao je težak, odgovoran, zahtjevan, pa možda su studenti medicine zainteresirani za nekakve druge specijalizacije više nego za kirurgiju. To je vaše mišljenje? Da, to je općenito mišljenje. I u cijeloj Hrvatskoj kad razgovaramo s kolegama, isti je problem. Kirurgija i sve u stvari struke koje se bave invazivnom nekakvim liječenjem su stresne. Gledajte, svaka operacija nosi sa sobom i određeno fizički angažman. Kada govorimo o težini samih operacija, dakle, što je teža operacija, moguće su i komplikacije koje onda treba iza toga rješavati. Sve to skupa na neki način puno troši ljude. Jednostavno studenti očito biraju nešto što je manje invazivno, neću reći sad što je jednostavnije, ali gledajte, kirurgija je jedna struka koja još uvijek neko duže vrijeme nije kod nas, da tako kažem, vrednovana koliko bi trebala biti, baš s obzirom na tu odgovornost, odnosno svaka struka naravno mora biti odgovorna, bez daljeg tu se. Ali jednostavno tako se današnji studenti doživljavaju i biraju neke druge specijalizacije. Pokušavamo mijenjati, približavajući se studentima. Nove tehnologije će možda i promijeniti nekakvu zainteresiranost. Dakle, minimalno invazivna kirurgija i sve ono što kroz nju prolazi je nešto modernije. Pa danas se jako puno radi i na uvođenju robotike u kirurgiju, iako je to još uvijek nije svakodnevnica. Tako da možda će se sa svim tim nekakvim ovim novostima biti i veća zainteresiranost. Evo, ja sad pozivam i naše gledatelje. Ukoliko, poštovani gledatelji, imate pitanje, želite razgovarati sa našim gostima, možete nas nazvati na broj telefona 060-328-823. Rado ćemo čuti i vaše mišljenje ili pitanje, iskustvo koje ste vi eventualno doživjeli na njihovoj kirurgiji. Ja sam u uvodnoj najavi, profesore, spomenula da zbog uspjeha u liječenju ste postali centar izvrsnosti za kolorektalnu kirurgiju, a to su prepoznali i američki stručnjaci. Kako je došlo do toga? Pa, gledajte, dakle, puno puta smo vas snimali, zapravo, oprostite što sam vas prekinula, snimali smo edukacije, je li tako? Da. Imali ste edukacije za endoskopske zahvate. Tako je. Gledajte, riječka digestivna kirurgija ima dugu tradiciju. I dugu tradiciju i prije nego što smo i kolega Bačić i ja došli na tu digestivnu kirurgiju. To je samo jedan nastavak dugogodišnjeg cjelokupnog rada. Nije to počelo sa nama. Jednostavno htjeli smo sa tim certifikatom koji je izdala jedna američka kuća,
Surgical Review Corporation, pokazati, nekako afirmirati se ili dati sami sebi priznanje da radimo u stvari dobro. Jel? I oni imaju neke standarde, vrlo visoke standarde, što rezultata, što dijapazona operacija koje se provode. I jednostavno aplicirali smo kod njih i kroz jedan poprilično složen i neću reći težak, jer jednostavno mi smo pokazali ono što radimo, ali jedan dugotrajni proces akreditacije i audita smo dobili taj njihov certifikat. Što to znači? Znači da radimo jednako, dakle po svim principima, po svim pravilima struke, po svim najmodernijim medicinskim dostignućima, kao i svaka druga bolnica koju je ta kuća certificirala. Većinu u Sjedinjenim Državama, u Engleskoj. Taj put kad smo imali posjetu liječnika zbog te kontrole, napravili su certifikaciju nekoliko bolnica na Bliskom istoku, u Dubaju, u Rijadu i u još jednom gradu prije nego što, u istom tom putu, i u Rijeci. Dakle, kada gledate te zemlje koje su puno bogatije od nas, da imamo isti standarde liječenja, mislim da sa time imamo pravo za pohvaliti. Bravo, čestitam. Kako birate, docente, da li ćete ići na klasičan zahvat ili laparoskopiju? Eto, to ovako jedno laičko pitanje. Vjerojatno ne možete tako jednostavno odgovoriti, ali vjerojatno je to uvijek ono što pacijenti pitaju. U pravilu pacijenti čak i ne pitaju na koji način ćemo ih operirati. Dakle, najprije treba objasniti što ćemo napraviti, koji je cilj našeg liječenja i kako će to ići. A ukoliko je pacijent pogodan na neki način za endoskopiju, onda ćemo mu ponuditi endoskopski zahvat. Ukoliko nije, ići ćemo na klasični zahvat. Mi smo jedina bolnica u Hrvatskoj koja od 2007. godine nudi sve endoskopija. Kirurgija debelog crijeva je počela prije, ali 2007. je još uvedena endoskopska transanalna mikrokirurgija, dakle što druge ustanove u Hrvatskoj nisu imali. Dakle, mi smo mogli ponuditi čak i 3 načina liječenja za karcinom završnog, recimo debelog crijeva, za karcinom debelog crijeva općenito, ili endoskopski ili klasični zahvat. Puno toga ovisi o tome kako ćemo operirati. Da li ćemo operirati endoskopski ili klasično. Međutim... Malo ću vas prekinuti. Imamo nekog na telefonskoj liniji. Dobro. Hvala. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer, slušamo vas. Ovdje Miroslava Frlan. Evo, htjela bi pohvaliti doktore koji su me prije 6 godina operirali. Imala sam tumor debelog crijeva, odnosno rektuma. I kako se danas osjećate? Super, evo, morali su mi stomu staviti, ali eto, kolostomu, ali eto, s time se živi. I tad sam imala 34 godine kad sam obolila i kad su me operirali. I zahvalna sam im na svemu, i njima i sestrama, sjajna su ekipa. Evo vidite, baš nam je drago da ste se javili, vi ste najbolje upozorenje. Morala sam jer sam stvarno im zahvalna za sve što su napravili. Vi ste najbolje upozorenje gledateljima da je to godine vrlo... Da godine nisu važne, očito, da treba malo na simptome gledati. Baš vam hvala. Hvala vama i pozdrav, doktore, jednom i drugom. Hvala lijepo. Doviđenja. Da. Dakle, ovisi o puno čemu, pa čak i o materijalnim sredstvima. Endoskopska kirurgija je nešto malo skuplja, recimo tako. Ja sada točno ne znam koji je postotak, možda Marko ti sigurno znaš koji je postotak endoskopske kirurgije u odnosu na klasičnu, ali je u našoj ustanovi dosta visok, bi mogao reći, i raste. Sigurno je da će endoskopska kirurgija s vremenom biti sve zastupljenija, a klasična kirurgija ne. Neće svaki pacijent moći biti endoskopski operiran, ali nadam se da će postotak endoskopskih operacija i klasičnih operacija u dogledno vrijeme postići nivo recimo 80-20 u korist endoskopske kirurgije. Iako tu treba biti isto malo oprezan, dakle uvijek malo stati na loptu koji puta.
Što se tiče ovog trećeg modaliteta liječenja za tumore debelog crijeva, dakle to je transanalna endoskopska mikrokirurgija koju smo uveli prije 13 godina, to nije veliki broj pacijenata, ali mi vrlo uspješno i to radimo. Dakle, imamo preko 300 operiranih pacijenata sa početnim tumorima i karcinomima debelog crijeva. Rezultati su vrlo dobri, vrlo obećavajući, tako da de facto bolesnicima možemo, osim te garancije kvalitete, koje smo dobili certifikatom, možemo ponuditi više načina, odnosno više modaliteta liječenja iste bolesti. Na koncu uvijek bolesnik izabere, nakon što mu je sve objašnjeno, pluseve i minuse, na koncu uvijek bolesnik izabere kojim načinom želi biti operiran. Neki žele klasično i ne žele endoskopiju. Neka želi samo endoskopiju, ne žele klasičnu, tako da... Još je nešto što bi svakako voljela da spomenemo, a to je da je liječite i debljinu. Naime, evo, ponukani smo ponovno emisijama na nacionalnoj jednoj televiziji. To nije kozmetika. Dakle, nije stvar u tome da li će neko biti vitak i lijep, a netko drugi neće. To je puno ozbiljnija priča. To apsolutno nije kozmetska operacija. Dakle, ono što moram odgovorno reći, dakle, nažalost, kod ekstremno, dakle, pretilih osoba, dakle, kad jedino kirurško liječenje može osigurati dovoljnu redukciju tjelesne težine, ali ne samo dovoljnu redukciju tjelesne težine, nego i zadržavanje tjelesne težine. To su praćenja kroz godine takvih bolesnika dokazala. To nije kozmetska operacija. Dakle, prekomjerna tjelesna težina koja je značajno iznad, dakle, normalne, ima implikacije na čitav organizam, dakle na lokomotorni sustav, znači na zglobove, na mišiće, na kardiovaskularni sustav, dakle na srce, na krvne žile. Endokrini sustav. Na endokrini sustav. Dakle, danas se liječi i šećerna bolest, dakle tipa 2, znači da se značajno reducira tjelesna težina kako bi se bolje regulirao dijabetes. Znači, te operacije se izvode kako bi se prevenirale trajne druge komorbiditeti zbog debljine, dakle da ne ostaju posljedice na srce, na zglobove, na krvne žile. Vrlo često je kad se razgovara sa ljudima kao nemam nikakvih drugih simptoma. Dakle, takve stvari treba rješavati dok nema simptoma. Kao i kad smo govorili o tumorima. Dakle, najbolje tumor pronaći u fazi kada nema simptoma, jer kad tumor ima simptoma, nažalost, vrlo često je bolest već neizlječiva. Tako i kod liječenja debljine. Dakle, treba rješavati debljinu prije nego što nastanu simptomi, jer najčešće onda bude već kasno. A što radite u operativnom zahvatu? Postoji nekoliko tipova operacije. Dakle, postoje restriktivni zahvati, odnosno u dvije velike grupe, restriktivni i malapsorpcijski, odnosno dakle, kod jednih djelujemo na to da se smanji želudac. Najpojednostavnije ću reći da smanjimo osjećaj gladi, odnosno želju za hranom. Kod drugih, dakle, malapsorpcijskih radimo na to da se resorpcija hrane, odnosno put koji hrana prolazi kroz naš probavni sustav značajno smanji kako bi on brže prolazio i da se puno manje hrane ulazi u naš organizam. To je onako najbazičnije. Sve ovisi o navikama i o tipu, odnosno bolesniku, dakle da li više jede slatko, da tako kažem, ili jede puno. Kirurgija je samo dio toga. Kirurgija je u stvari, neću reći posljednji, ali samo jedan dio cjelokupnog liječenja koji započinje prvo željom bolesnika da se riješi tjelesne težine, ali ne u smislu ono što velika većina ljudi hoće da stane u traperice koje mogu stati kad je išao u srednju školu, nego da stvarno želi poboljšati svoje zdravlje, odnosno prevenirati da u kasnijoj životnoj dobi
te komplikacije prekomjerne tjelesne težine ne budu izražene. Da. Eto, zanimljivo je bilo i ovo čuti. Naravno, što više informiramo naše gledatelje, to će vjerojatno manje problema biti. Ja bih nekako voljela da naravno se ponovno vidimo u našem studiju, jer puno je još tu tema o kojima se može govoriti kada se govori o digestivnoj kirurgiji. To je doista jedna opsežna tema. Sada smo se nekako najviše dotakli ovoga što je najaktualnije, a to je situacija s koronom i naravno karcinom debelog crijeva koji je vrlo čest. Spomenuli smo i liječenje debljine. Ja vam želim da uspješno i dalje nastavite raditi i da ostanete negativni, tako kažu, a s druge strane da budete pozitivni i da pozitivno gledamo u budućnost, da će sve ovo proći i da se neće ništa značajnije loše dogoditi. I da sljedeći puta sjedimo ovdje s vama bez maske. Da, to bi bilo najbolje. Može. Ja se zahvaljujem vama. Pozdrav naravno svima na zavodu. Je li tako? Hvala lijepo na pozivu. I hvala na pozivu. A mi ćemo sada, poštovani gledatelji, naravno ostalo još nekoliko minuta do kraja emisije, a zbog toga što ćemo još jednom kao opomenu svim gledateljima i pogledati jedan prilog koji smo snimili u respiracijskom centru. Naime, imali smo ekskluzivnu mogućnost da uđemo u respiracijski centar, ali ne samo kako bi se obukli i pokazali kako to izgleda, nego kako bi doista vidjeli kakav posao ljudi koji tamo rade svakodnevno 24 sata na dan, a sve kako bi spasili živote. Zahvaljujem se, dragi moji gosti, zahvaljujem se vama, dragi gledatelji. Prilog iz respiracijskog centra za kraj emisije. Ovako izgleda borba za život, borba za samostalan udah, borba za povratak u respiracijskom centru KBC-a Rijeka. Iz ovog natpisa u zgradi Klinike za neurologiju za život se bore najteži pacijenti, pacijenti zaraženi koronavirusom na intenzivnom liječenju. O njima u smjenama po 12 sati brine ekipa od 7 medicinskih sestara, 3 fizioterapeuta i 3 liječnika. Sve je teže i teže, sve smo umorni. Ono što nas brine, što na svakodnevnom planu danu pratimo brojke u ove 3 županije koje sam spomenuo i to nam u biti diktira tempo i pripreme ovdje u centru, jer činjenica je i statistički pokazano da od ovih ljudi za 6 do 10 dana razvijaju se ove komplikacije koje mi strijepimo i rješavamo ovdje. Dobro, čeka. Trenutno sam tu na ovim listama, kako mi kažemo, i vodim evidenciju o parametre, znači pacijente pratimo na monitore ovdje i upisujem znači njihove parametre, tlak, puls, temperaturu, saturaciju, čime su sve sedirani, šta im sve ide. Vodim terapiju, znači upisujem šta je sve dano i to se vodi svaka 2 sata, se to mora netko brinuti o tome da je sve. Ako ja nešto primijetim na kameri da je nešto, onda ja obavijestim kolegu unutra koji možda nije kod tog pacijenta da malo vidi, ali uglavnom netko uvijek mora biti tu da bi pratio ove pacijente. Također javljam se kada oni nešto trebaju mene pitati ili traže doktora, pa onda sam tu isto posrednik, ali evo ima se šta pisati cijelo jutro. Pomoću kamera prate se uređaja, putem parlafona komunicira. Nije to nikakav virtualni doktor, još uvijek iza svega stoji pravi liječnik i medicinska sestra ili tehničar. Sam koncept virtualni doktor je utoliko što je liječnik ovdje koji fizički stoji i ordinira terapiju. Ali u principu na nje to uvelike olakšava posao, naravno, jer ne moramo stalno ulaziti, možemo dobro pogledati pacijente. Govorim za nas liječnike, znači ja ne mogu 12 sati biti u odjelu. Tako da postoje trenuci kad ja izađem van, a ja sam danas vođa tima, tako da ako je neki problem onda mi pozovu preko toga dok sam vani i tako. Svaki ulazak na odjel zahtjeva pažljivu pripremu i oblačenje u zaštitna odjela po točno određenom protokolu. Ništa manje pozornosti se ne pridaje ni svlačenju, dezinfekciji i prozračivanju. A tu proceduru prošla je i naša ekipa. Mi ulazimo sada u odjel sa COVID pozitivnim bolesnicima. Procedura oblačenja traje nekakvih 10-ak minuta. Svaki put postajemo sve brži i ispraksirani više u tome. I boravimo unutra najviše 4 sata, koliko je preporučeno prema svim smjernicama. Izlazimo van, skidamo se tamo, razluftamo se i ulazimo ponovno ovdje.
Ovo odijelo nije samo, da tako kažemo, odijelo. Pod njim treba funkcionirati. Magle vam se naočale. Koliko je teško? Pa dosta je teško, ali imamo neke principe kojima pokušavamo smanjiti zamagljivanje naočala, a trudimo se najviše što možemo. Nažalost, često gledate i smrtne slučajeve, koliko se teško nosite s time? Pa nikome nije svejedno i zapravo se nikad ne naviknete na to, ali se trudite pregrmiti, to ajmo to tako reći, budući da ipak morate nastaviti raditi dalje, pogotovo za one koji su tu još uvijek živi, za koje se morate boriti. A u respiracijskom centru upravo to, paralelna stvarnost, borba života i smrti. Zvuk koji proizvode uređaji za intenzivno liječenje zvone na sve strane. Nalazimo se u respiracijskom centru KBC-a Rijeka. Ovdje se liječe najteži bolesnici pozitivni na koronavirus, a kojima život ovisi o niti. Naime, u ovom trenutku ovdje je 14 pacijenata. Trenutno svi su životno ugroženi, no naravno liječnici se nadaju da će svi dočekati sutra. Nisu to niti stari, niti otprije bolesni ljudi. Pacijenti imaju od 30 do 65 godina. Donedavno su bili zdravi ljudi bez kroničnih bolesti. Eventualno poneki ima nekoliko kilograma više, pa zbog toga je lagano povišeni tlak. Ništa posebno, rekli bismo. A opet razvili su teške obostrane upale pluća i treba im potpora respiratora. Vjerojatno će se sad mnogi naši gledatelji pitati je li ovo bilo potrebno da se snimateljica Roberta i ja odjenemo i dođemo ovdje gdje su najteži bolesnici i je li to uopće moralno da smo mi ušli ovdje? Zašto ste vi htjeli da mi ovo vidimo iz prve ruke i da naši gledatelji vidi iz prve ruke? Evo, često spominjemo od početka pandemije da budemo odgovorni, u početku da ostanemo doma, sada smo stvarno odgovorni. Nama kao zdravstvenim radnicima vrlo teško je prenijeti ovaj osjećaj koji vi sad imate u ovim odjelima, a isto tako kad gledate izvana kako radimo video nadzor, isto ne možete osjetiti ono što ovi prekrasni djelatnici proživljavaju svakoga dana. Ne? Što se tiče moraliteta, dobro je da se ljudima prikazuje da je ovo stvarna stvar, da ovdje niko ne dobiva novac da bi ljude intubirao i da bi bili na respiratoru, pa da prikazujemo nekakve svjetske urote i dobro je da ste se vi odazvali i prihvatili ovaj poziv da budete u žiži toga respiracijskog centra. Ne? Zašto netko razvije teške simptome, a drugi prođe gotovo neokrznut, ne zna se. Mislim da to niko ne zna jer se o virusu malo zna, tako da neko prođe bez simptoma, neko ima minorne simptome, a neko, nažalost, mlad, zdrav, završi na respiratoru. Koji je razlog? Ne znam. Simptomatologija je različita isto kod različitih pacijenata, tako da evo, tu vam ja ne bi mogla reći neko pravilo. Zašto neko završi kod nas, zašto neko ne. Tako da virus je još uvijek nepoznat. Medicinski kadar za respiracijski centar, svojevrsnu 4. jedinicu intenzivnog liječenja, regrutira se s drugih zavoda i klinika. Ima ih sa sušačke kardiologije iz dječje bolnice na Kantridi, pa čak i iz rađaone. Ja sam primalja po zanimanju, tako da je meni ovo bila jedna velika promjena, ali ja sam jako zadovoljna. Nažalost, pacijenti su takvi kakvi jesu, ali način posla i ekipa rada je super, tako da nije baš onako kako se priča vani, nažalost opasnije. Virus je jako opasan i treba se paziti. Malo sam ja ovako svoju mladu svijest ipak promijenila jer je drugačije. Koliko god njihov posao težak i zahtjevan bio, one se ne žale. Dapače, smatraju čašću raditi baš na ovom odjelu. Nikad nisam ni sanjala da ću raditi ovako nešto, ali čast mi je, evo, i ponosna sam na sebe što mogu pomoći ovim ljudima u ovakvim trenucima, tako da zahtjevno je, ali puno se da naučiti. Svako ružno vrijeme stvori i neku lijepu priču, tako je i ovo. Na raspolaganje se riječkom bolničkom sustavu stavilo 150 studenata završnih godina medicine te 30 medicinskih sestara koji će u centru volontirati. Nije ovo napravljeno na pamet, dakle ovako centri funkcioniraju u Europskoj uniji i ono što je dobro da smo dobili suport od naše uprave da to uredimo na jedan način, tako da tu moraju biti i liječnici, visoko sofisticirane medicinske sestre koje rade na odjelima za intenzivno liječenje sa klinika za anesteziologiju, a naravno onda su tu i iz ostalih grana medicine koje su nam dale ruku kao nezamjenjivo osoblje u tom broju koje pokrivamo.
Jedino je bitno da virus ne uđe među zaposlene u respiracijskom centru. Zbog toga su njihovi djelatnici promijenili način života. Nema tu više okupljanja i izlazaka, petka ni svetka što bi se reklo. Sigurnost pacijenata i njihova pravodobna zdravstvena zaštita na prvom je mjestu, a onaj bezbrižni život zasad je na čekanju. Teško je, ali kao i svaki posao u medicini već smo se navikli. Moramo, mislim, to nam je struka i moramo ostati onako mirne glave što se toga tiče. Tako da izdržat ćemo mi to sve. Uopće ne sumnjamo, lako nama dok je ovakvih malih velikih ljudi koji svakog dana riskirajući svoje živote spašavaju tuđe. Naši anđeli čuvari, heroji korona pandemije.